Press review on the mic, radio and TV. Press review on the mic, radio and TV. Alright, yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza byatari, nanjye meze neza. Ni press review aho tugenda duca mu binyamakuru bitandukanye byandika ndetse n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, tukagenda dukuramo amakuru agiye atandukanye, tukagenda tuyakugezaho. Nimba utigeze ubona umwanya wo kujya ku mbuga nkoranyambaga, umwanya wo kureba televiziyo cyangwa se ukumva radio, ukaba ariko wabashije gufata telefone yawe mu ntoki ukajya kuri YouTube, ukajya kuri The Mic Radio TV, ukaba rero wabasha kwibonera amakuru agezweho kandi ku gihe atoranyije. Ni The Mic Radio TV. Muribuka yuko mu makuru yatambutse twe twababwiye yuko uwo bita EVARISTE Ndayishimiye, uyu nguyu ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yari amaze iminsi avuga yuko ngo Red Tabara nk'umutwe urwanya ubutegetsi bwiwe ngo ukorana bya hafi n'u Rwanda, akanashimangira yuko ngo afite amakuru ahagije yuko ngo u Rwanda rushaka kumutera, aho yavuze yuko ngo bashaka kwifashisha Red Tabara bagatera u Burundi ngo nk'uko u Rwanda nyine ngo rwifashishije M23 ngo rukaba rutera Congo cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Akavuga yuko ngo nibaca muri Congo binjira mu Burundi, nawe nyine azashaka indi nzira imugeza i Kigali. Umutwe cyangwa se inyeshyamba za Red Tabara zamaze kunyomoza amakuru y'uyu mugabo ku karubanda. Turaza kubasomera itangazo ryabaye risohorwa nyine n'abahagarariye uyu mutwe w'izi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi, n'andi makuru agiye atandukanye turaza kugenda tuyanyuramo gahoro gahoro. Stay in touch. Yes, nkuko rero twabikomozagaho, umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 wanyomoje Perezida EVARISTE Ndayishimiye washinje u Rwanda kuwufasha kugira ngo utere igihugu cyabo. Mu kiganiro na BBC, Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yizewe ahamya ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Bujumbura rubinyujije muri Red Tabara ifite ibirindiro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati, turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Congo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Ni mu Kuboza umwaka wa 2023 nibwo Ndayishimiye yatangiye gushinja u Rwanda gufasha Red Tabara, nyuma yaho uyu mutwe ugabye ibitero muri zone ya Gatumba i Bujumbura. Gusa rwasubije ko nta numwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ruha ubufasha. Yes, mu itangazo rero mu itangazo ryo kuri uyu wa 26 Werurwe umwaka wa 2025 ryasohowe n'umuvugizi wa Red Tabara mu rwego rwa gisirikare, uyu ni Patrick Nahimana. Uyu mutwe wagaragaje ko ibyo Ndayishimiye yavuze ari ibinyoma, asobanura ko abashyigikiye urugamba rwawo ari abarundi cyangwa se abanyagihugu muri rusange. Nahimana yagize ati Red Tabara ihakanye ikomeje gufashwa n'iki gihugu cyangwa undi wese. Urugamba rwacu rushyigikiwe n'abarundi gusa bumva impamvu zo kubaho kwayo zishingiye kugusubira kwiyubahirizwa ry'amategeko n'amasezerano ya Arusha yarenzweho na leta ya CNDD-FDD nizo zatumye mu Burundi hatutumba umwuka mubi wa politike
wa politiki kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Lady Tabara yibukije ko muri Nyakanga 2021 leta y'u Rwanda yashyikirije Uburundi abarwanyi bayo bafatiwe muri parike ya Nyungwe muri Nzeri 2020 ubwo bari baturutse mu ishyamba rya Kibira. Yagaragaje ko kandi ko bitumvikana ko u Rwanda rwayifasha mu gihe rukomeje ibiganiro n'u Burundi bigamije kuzahura umubano wazambye mu mpera za 2023 biturutse ku gitero yagabye muri Gatumba. Yes, kaba rero ari Lady Tabara nyine yamaze guhakana amakuru yari yatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimangiraga yuko ngo u Rwanda rufasha uyu mutwe kandi ngo bagamije gutera igihugu cye cy'u Burundi. Ni The Mike Radio TV. Yes, alright. Mu yandi makuru rero, ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku bana, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryatangaje ko ryitandukanyije n'igitaramo umuhanzi maitre gims yateguje i Paris kuwa 7 Mata umwaka 2025 ku munsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Yes, ni cyemezo rero cyatangajwe n'ibiro by'umuyobozi wa UNICEF mu Rwanda ku 25 Werurwe umwaka 2025. Itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko UNICEF nta ihuriye n'igitaramo Solidaire Congo cyateguwe mu izina ry'ibikorwa by'ubugiraneza. Iri shami rya Loni ryakomeje rivuga ko nta muntu wo muri UNICEF ufite ahuriye n'iki gitaramo. Maitre Gims ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aherutse gusobanura ko iki gitaramo kizabera muri Accor Arena mu mujyi wa Paris, kizakusanyirizwamo inkunga izagezwa muri UNICEF kugira ngo ifashe abana b'abanyekongo bagizweho ingaruka n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nubwo uyu muhanzi yavuze ibi, amakuru yize bagaragaza ko iki gitaramo kiri mu murongo wo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, cyane ko cyashyizwe ku itariki ihurirana n'itangizwa ry'icyunamo mu Rwanda. Uretse ibi, Maitre Gims ni umuhanzi umaze igihe kinini yifashishwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu kwibasira u Rwanda no gukwirakwiza urwango ku baturage b'igihugu cye, bavuga ko bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. UNICEF yatangaje ko impamvu itandukanyije n'iki gitaramo ari uko ntaho ihurira n'ibikorwa bya politike kandi ikaba ikeneye gukomeza kurangwa n'indangagaciro yo kutabogama. Yes, ubwo rero reka twizere yuko iki gitaramo cy'uyu muhanzi ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari gukorera umuziki we mu Bufaransa gishobora kuzahagarikwa kubera yuko n'umuyobozi w'umujyi wa Paris nyine nawe yamaze gushyira akadomo kuri iki gitaramo, nyine avuga yuko kitagomba kuba, ariko nyine hakaba ngo hari hategerejwe umwanzuro wa polisi yo mu mujyi nyine wa Paris, akaba ariyo ishobora kugihagarika burundu. Ni The Mike Radio TV. Stay in touch. Yes, mu yandi makuru rero biravugwa yuko ngo isomo risanzwe ryitwa entrepreneurship mu mashuri yisumbuye ngo rishobora gukurwaho. Ibi ngibi Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah yavuze ko ku bufatanye na Minisiteri y'Uburezi isomo rya entrepreneurship ryakurwaho rigasimbuzwa umwuga. Ibi Minisitiri Utumatwishima yabitangarije mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara ubwo yari yitabiriye gahunda ya igira ku murimo Career Orientation
innovation fair igamije gukangurira urubyiruko kwihangira umurimo ndetse ikaba iri gufasha bamwe muri bo kubona ibigo byo kwimenyerezamo umwuga ndetse bakabona n'akazi. Ngayo nguko rero urumva ko isomo nyine rya entrepreneurship risanzwe rigaragara ku rutonde rw'ayandi masomo nk'inyongera, rishobora nyine kuba ryasimbuzwa irindi somo iryo ari ryo ryose ariko rijyanye n'ubumenyi ngiro. Ni The Mic Radio TV. Yes, twerekeje rero mu makuru y'imyidagaduro. Amagambo ubwo bita Ariel Skin yavuze kuri Diamond Platnumz yakomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Uyu n'umuhanzi wo muri Uganda witwa Ariel Skins UG yongeye nyine kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gusaba Diamond Platnumz kuzajya kumufata ku kibuga cy'indege muri Tanzania umunsi azerekezayo. Mu butumwa Ariel yashyize kuri Instagram ye yatangaje ko mu byumweru bibiri biri imbere azerekeza muri Tanzania, hanyuma abaza Diamond Platnumz nimba zaza kumufata ku kibuga cy'indege. Icyakora nyine uyu muhanzi ntabwo yagize atangaza icyo azaba agiye gukora muri Tanzania. Ku mbuga nkoranyambaga rero abantu bakomeje kwibaza ukuntu nyine uyu muhanzi usanzwe rwose ukiri na muto mu gihugu cya Uganda ashobora nyine kwihandagaza agasaba umuhanzi ukomeye cyane nka Diamond Platnumz kuzajya kumureba ku kibuga cy'indege. Namakuru y'imyidagaduro rero nk'uko bisanzwe murabizi ko mu myidagaduro nyine hagiye haba harimo utuntu tw'udukuryo nk'utwo ngutwo. Ni The Mic Radio TV ariko hagati aho ngaho witwa Bobi Wine ndetse na General Muhoozi Kainerugaba, abangaba bombi ngo bagiye guhurira mu mukino w'iteramakofi. Umuhanzi akaba n'umunyapolitike muri Uganda Bobi Wine yemeje ubusabe bw'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba wamusabye ko bazakina umukino w'iteramakofi. Byose byatangiye ubwo ku munsi w'ejo General Muhoozi Kainerugaba yandikaga ubutumwa kuri X cyangwa se kuri Twitter agira ati kwica ka Bobi ni akazi koroshye, biroroshye cyane. Yavuze ko akunda iteramakofe, mutumiye mu mukino w'iteramakofe. Nyuma y'amasaha make Bobi Wine nawe yaje kumusubiza yemeza ubusabe bwe, avuga ko naramuka atsinzwe azahita areka politike ariko kandi nawe naramuka amutsinze azareka inzoga. Ati umukino wemewe, nutsinda nzareka politiki, nanjye ningutsinda uzareke inzoga. Vuga igihe nanjye ndavuga aho bizabera. Ni Bobi Wine ndetse na Muhoozi. Uyu nguyu ni Generali, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu w'umukuru w'igihugu cya Uganda Museveni. Abangaba bombi rero bakomereza bagenda baterana amagambo hirya no hino umunsi ku munsi. Mbibutsa yuko nyine bose ari abanyepolitike ariko batavuga rumwe kubera yuko uyu Bobi Wine ntago avuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni cyangwa se n'ubutegetsi buriho nyine mu gihugu cya Uganda. Ese koko iri teramakofe rizaba cyangwa ni agatwiko gasanzwe? Ariko reka dutegereze turebe aho bishya bishyira. Ni The Mic Radio TV. Nyuma rero mu yandi makuru agiye atandukanye, icyo nakubwira nuko uyu munsi bitari byoroshye habe na gatoya nyine kubera yuko mu gihugu cya Uganda nyine mu masaha yatambutse ya mbere na mbere umwuzure nyine muri Kampala, umwuzure wari wabateye nyine barimo amamodoka arengerwa babura aho baca. Ibintu byari bikomeye cyane ariko bivuga ko ngo bamwe bagiye batabarwa nyine bakabasha kuba barokoka uyu mwuzure. Hanyuma ariko ko amasaha yagiye yicuma ngo umwuzure ukaba wagiye ugabanya
umuvumba cyangwa se wagiye ugabanya ukaba wagiye ugabanya ubukana, hanyuma nyine abanyakampala bakongera bagasubira mu buzima ubusanzwe. Ni The Mike Radio TV yo kugeza amakuru agiye batandukanye. Nitwa Rumash Amount, ladies and gentlemen, mukore subscribe, comment, sharing ndetse muduhe nyine n'ibitekerezo bigenda bitandukanye, ubundi tuzajya dukomeza tubane umunsi ku munsi. Thank you so much, ladies and gentlemen. I love you. Press review on the mic, Radio TV. Press review on the mic, Radio TV.